Sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele kini nonke enhla nasezansi. Ngicela uma ungangilayikheli ungilayikhele uma ungenankinga, ungifolowe. Hheyi webafowethu, nazi iy'ndaba ey'ngezinhle neze kwezimnyama okuyi-Orlando Pirates-ke phecelezi. Njengoba ibhakaniya-ke evikini nje idlala namaZulu yalimalelwa umfana okuwuSihle Ntuli. Lapho okwabukeka khona ukuthi leya tackle kwakuyi-ending tackle, ya kwakuyi-ending career leyana. So bebengazi-ke abanye kuzoba yinto, bekuyinto e-serious ngaleyo ndlela or into ezoshesha abuye kuyo yini na? So imibiko ibuyile-ke y'ngane zakwethu, kuthiwa-ke uNduli njengoba alimala-ke uzophuma noma angeke alithinte ibhola. Shuthi sike simbone ngonyaka ozayo noma ngoDisemba kanje, ngoba kuthiwa uzobe ephume iy'nyanga eziyisithupha okuyi-6 months engalidlali ibhola. So engicabanga ukuthi-ke akukuhle neze kwezimnyama njengoba noMbatha engekho, kube kuthiwa uya kwini i-operation, izinto ey'fana nalezo yabo, yabo. So njengoba-ke ibhakaniya isilimalelwe abantu ababili isizini iqala, ngicabanga ukuthi kuzoba umqansa omkhulu-ke manje ekumele bewukhwele, uyabo. So uMbatha akekho, uNtuli u-out for 6 months. So eish kunzima, shuthi umuntu osele-ke manje okumele bemdlalise nguye-ke uMakhawula, ya nguye uMakhawula engicabanga ukuthi angayibamba i-6 leyana le ebibanjwa yila majita, kodwa ngibuka ngathi u-coach akasabhiliveli kuye njengoba bengamdlalisi kula ma-game la ebedlala. So nje ngibona ngathi ibhakaniya izokhwela umqansa omkhulu kakhulu la esiswini, ngoba uDansini angiboni ngathembela futhi kuye, ise-first season yakhe eqala ama-game kwibhakaniya. So akusiwo umuntu engabeka ithemba lakhe noma abangabeka ithemba labo kuye uDansini osemncane. Usazokwenza ama-mistake azokhosta i-team, so kumele akhule ngawo futhi ama-mistake. Ngicabanga ukuthi-ke ibhakaniya nje lana izalelwe inja endlini, yabona. So asazi ukuthi izophuma kanjani kule nkinga ebhekane nayo njengamanje, kodwa bayazi bona or babuyele emakethe bayofuna i-C_D_M, ya ngoba bamhambise u-Goodman Mosele ebengicabanga ukuthi mhlampe bengabuya ayidlale la position. So sewahamba-ke bamkhulula ngokusemthethweni. So kula bantu nje abasele, mina angiboni ukuthi khona ongayibamba le position le, yabo, ngoba bekwaziwa ukuthi uMbatha uma engekho ibhakaniya ibingawina-wini uMbatha uma engekho. Ngibonge iy'ngane zakwethu, danko.